Le lofa o le tua e pe ona e whaafonga mai moa mai e le nei tai ao i upu o le vi inga na o le tua maniso pespesenga wha le nganga na tui natu e a e feso soani foi lo tātu utunu i le nei tai ao e tā pena i loto ma fina ngalo lo tātu utunu a o tā pena i tiute ma ngā ruenga e usua ia i a mata i le nei foi whai unga o le vai aso i a meise foi o a o ngā le whanau la tau ia. O mai mo foi ma fa fonga le tato o tunu le tato sauni ngā lotu le nei tai ao. Pe ona sauni o ma ta pena lana au ona le sunga i le whawhengai ngore ka le sio le Samoa Worship Center mai i vai telefou le sunga pasta fia lua vai le tito. Mai mo mori le whawhtai al porgalame le nei tai ao le au ona le tua. Sa ima le upu fola le tua e pe ona whafonga ina i le nei tai ao ma ta pena ina. Ya wale tāpenanga ola whaale nganga ma le soi fua whaale nganga lo tātou tano. Sa hauni fo i le nei aso e tau le taua i whi tā ma whainga tā. I wha whi tā uli fo i ia e meise fo ngā ruenga le li o le tau langi mana au tau ma whai le peti lo tātou file mu o le tātou soi fua malo loina o le mata o le tātou no nofo whea lo whani ai ia e meise o le saunga le mu i te tono o le tātou tano. Ai wha vitai le tua o mua na whao penga ina i tātou umai le nei tai ao e ala i lana upu fola na whafonga ina e lana au ona e tusai ma le tātou sauni ngā lotu i le nei fo i tai ao fola tau ia. Anu mane mana le upu fola le tua, wha penao na whesosoani fo i le nganga pa ia o le tua, ia e wha penao na wha manatu ma tumu musu pe i tātou uma e ala i le nei aso i le sāwalinga ma le tātou fola launga wha manuia le tua, e fa fonga ma le mai mo mai o le tātou tano. Leo toe se fulu tasi minuti o lo toe o na tā leo le fitu i le nei vaenga o wha salalaunga mai le tautua le nei, ala u le teo le 685 radio, ma le bokalame o le 685 morning show i le nei fo i tai au fau. Pa tālo vatu ma o folo vatu i le pa ia mawalunga o lo tātou tano i tupu mai e o lo tātou tano, mai se foi ia o tū le toa ma pono o nu mafio anga te tasi, o le loa ma le lava loa o Samoa nei tai ao mai lava i maunga te tele se yo o i maunga iti pa tala fatu e a ma whaafelo i atu i le ala whai mai ma le maleifua mai i whangunga le lei o le nei fo i tai ao fau. E a vi ia le tua i le nei tai ao whapenao na toi whao popo le nei aso o se aso fau i le sāwalinga ma le fo launga Samoa a o tātu wā ngai e tua i le whai unga o le nei vai aso i le whai uai fe au matiuti o le nei vai aso, maisi o whanau a onga o le sāwalinga ia ma le wholonga o le nei fo i aso la tau ia. Talo fo i le mai mō ma le whaafonga mai o le tātou o tano, i nei ta māma tina māta tua o le loa ma le lava loa o Samoa, o ma whai o na mau o mai e tātou whaasalaunga i tawhai fia o le langi, i la tau o mai mō mai Amerika Samoa o le tātou motu tua oi, ia mai se foi, atu moto le Pasifika o fiti tonga ma nisi foi o atu moto le Pasifika. Pai se foi la tolo mai mo mai i New Zealand, au se Talia, Hawaii, ea o tele o atu nu le atu Amerika o le atu Europa, ea whapea foi le atu Afrika, ea o Asia, ma le tele o vaenga, uau i eile marusianga o whaasaralaunga, a le ono valulima, whaatalo vatu ma ofolo vatu i le neitai o fau ma le neitai au manuia. Ia, vi ia le tua, tai mai lo tau soi fua ma lo mātou wola, ta ro whelo ia i pe au mga lungalu e ala i whaasaralaunga i le nei fo i tae ao. E fo li tanitonunga i le nei aso, e se fo i manuia o le nei aso o ta pena i le tua. Ta pena fo i le li i le nei aso i whaamonianga mō tātou uma, e se mai fo i whaamonianga i le aso a nafi. O le tala le tuspai, o le tusi e mia whai mai, au te manatu i mea le lei mo lau whanau. Eo e mai pele manatu ea le atua i mea le lei mo lana whanau. Ono no inga o le fatu ea ma le plana le atua. E le manatu i ni mea tātou te le angai. E manatu o ia i mea tātou te le lei ai. O a foi whawhatu ulu o le mawhau o whita ma whaingatai te tonu o le soifuanga. Ma le olanga o lo tātou whitai iai ma whetu le ni mai ma lofi ai le tātou sāwalinga i le nei vai tau. Tu pea lo tātou wha moenga i le tua. Tu pea ia lo tātou tali tonunga i le tua. E sāu nia ma tā pena e le rii, mea le lei mō tātou i le nei aso. Wha manuia le tua,
e le whaafonga ma le mai mo mai o le tātou o tunuu, ai tātou se atu li poti o le tātou talo le tau le nei tai au, e peo le tāpina ina, ma sau nia le ofisa le vai tau le peninsula i mo le noo. O winga le tau i le so, o au savili o le mata o polu, o lo ofitia i pea sa moa ma, e au mai au ma timu pupu e a fiai le atunuu i nisi o taimi. E leo iei se fautuanga po se labata inga o wha amaru sia mo lau whanua umo sa moa i le so. Ufitia se vaenga o le langi e ao manai timu e ono iai nisi o vaenga o polu i le so, mo sa vai e ufitia se vaenga o le langi e ao manai timu e ono iai nisi o vaenga o le moteri sa la fai. Ea, taati atu yo au tawhare ni poti na o le tātou talo le tau, e fua iei fuafuanga ma tāpenanga. E peona si le fia, ea, o le lipoti mai le ofisa le vai tau le labta inga foi mo sa mo i langa ia tu leono ma sina fai o nei tau sanga o tātou iai le taimi o le al nino ia po le tau mātu tū. O le nuinga, ea, o le a uti uti le tūlanga o le a iei le timu, pe a fua iei le lipoti lea o le ofisa le vai tau. Salo le vai a se fōle a maua se awa no le porkalame. Whaatele no ai ma le li fo mai i a Dr. Ruteru a whaese mai le ofisa o le vai tau. Whaa mara malama tili lo tātou o tono i a le tūlanga o le ao nino e maise o a fianga e ono alia e mai matapinanga fo i e fua i ai a le atono i a po o a inga te tasi. Share le tātou live wha mole mole wha fonga ma le mai mo mai le tātou o tono fiso soani ane ina ia share le tātou live, follow le tātou Facebook page, like le tātou programe. Ea ma subscribe fo i lunga o le tātou YouTube channel e le ngata o le 685 Radio ea e meise fo i o le YouTube channel ea ale siapo tele. Fisoso ani mai tovi o tofa le tātou talo le tau mo au kilani le so e le ai lava se senga tele mai le aso ana nafi ua ea ma to uru wa vaso rai timu ma mai valu tike rida ma walalo le temperature a le vainga i reisi fase fulu valu i tu la mo au kilani e tu maupea winga le lei o le tau o le ai ai. A tala vatu ia tupuola to soni whawa ngali ia vi ia le li nei tae au whaatai tele le mafuta mai. A tala vatu ia whanga manu ia kopo teiki oane ta whea mali i whau i alo sia good morning. Tala vatu se uso ia le au moana whau sa lima mai au kilani ni usila alo vatu brother Max Iefata mai Melbourne Central good morning. Tala vatu ia Montini sio sianga tonu au waa mawhiti. Tupe, good morning. Patalo fo ya vai o le alofa a le ifi, talofa lava i le nei tae ao, wha te telen mafuta mai. Ya mai se uso ya tovi o tofa, good morning, ma lo le uso nei tae ao. Talova se uso ya pepe tupuola, io e la ua, tuane Hawaii nea na malanga na po le Hawaii nea, po e mai leto le tama loa i nai Amerika sa mo la sa uni uso i tonu o le Hawaii nea, a mu ia oe pepe alofa atu, manuia, ia a tāwhaonga fōi me wha moenga o ainga e pēr na malanga atu iai. Good morning, Josefa Mawhiti nei tae au, a Mausalofa Leo, good morning from Samatau, ia, ma lole usu, ma lole soi fō manuia, whaawatai tele le mawata mai nei tae au. Ua upese leo tele ai le pese le nā luato nei le tae au. Te loa oe le me ma tau tia leo tātou mōri mawina na mai tau neu, te le loa po e la ngona ina, po e tau yeso ma fōwhau. Ai toi alu nei toi whalongolongo i tātou pese, fo ia sa tātou pe pese i asoia. Pese le e whakasama le metutisi. Te pe vai le pese le na tātou ana nei, ai a fo e alu atu lo ma le tātou a whaasaralaunga. E le alofa, le alofa o le ali. La 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 la. Beautiful words. Ke vai ako o le fesoasoani o le anganga pa ia i la tau na fatu ina pese nei. Talavatu ia vaida leala i Salanoa, good morning. Va talavatu uso ia fata, Bo Lobo, good morning. Ma lo le usu nei tae au. E voi la le pese, foi leala sa matu e ka le si o le metutis. Se ke ia wo koe pese e ai vaso se me vai atu nei. Le pese foi lele, o leva, mate o ma Yesu, Te o mai Yesu i aso umane. Aka se maa. O nga fo koe maa fau lo loko i upo le pese nga kusi e. E ma kua pese nge ukai fia se lau kau sango ngi pese. Au ke whai ako le. Ai toi whaalongo longo i eile te mine i pese ia. E o voi la le pese, voi lele ape i se vai tafe.
Elele, elele, le ali, le ali. Kwea koe ke alu ke koe mawhau whaui upo le peselea. Pese ia tu wai. Kako whiola mai ao pe pese ai mātua o tātou mātua. Pe pese ai tātou mātua i whainga lotu. Metu tisi mo pese le whakasa. So ke whai aku lai koe whalongolo. E maisela. E peiwa koe remake nisi pese ia le taimine. Ai mā ngai ala le remake. Fo le pei e slow o lai mau ali tune o le pese. Oh. You know, eke whalongo inga. Le pai o le anganga pa ia o le tua. Le anga o le anganga pa ia na feso soani e la tau tusi pese. Na tusi ai. Ma faa upu ai upu o pese nei. Ka ko le makua manga ia asole. Ai pe o le toe faa manatu le nei vai tau. Le tā uo pese nei. Wa pese nei o te rowa ova ma le se lau tau sanga iei tusi pese le whakasa. Iei tusi pese le metatisi. E o mai au ngā tupulanga maari liu, a lai o mai whanau o whanau mai, e pepe se ai lava i kokongo le whane sama whai ngā loku le afiafi, male tae au. Vi ia le li, tarawatu ia ruta, lua manu, good morning, whaaftai le tua i le nei tae au fau, sa o le leia, whaaftai le loto i le nei aso, tātou maua le nei aso for reile, tātou mori mawina le nei vai tau. Ole vai tau le nei, fai mai nisi ole vai tau o tātou i ai ole tau no unga, po ole unga o mea uma, e pei e fua manatu ole tō tele. O na o walo anga ma mea na lo mia le tuspa ia mai le fia afe tau sanga taruai. Le lava e mori mawina le nei vai tau. Ia ole aela unga mau ia le tuspa ia. Ma o pine wha mau o lo wha manatu mai ai. Ia, e le se e le pepelo le tuspa ia o leo tātou mōni mawina ma tātou wa ia mea o te tupu le nei vai tau e peo na valo ia le tuspa ia o aso e ngata ai tātou te wa ai o si tau leisi malo i leisi malo o leisi nuu i leisi nuu pa mai ua le toe alofa leisi tangata i leisi tangata ai wa alofa le tangata ia te ia o tupu tele le ami o leanga ma le tele o mau mea o atu tupu mai le nei vai tau ia e peo na tātou mōni mawina. Pamalo le tātou o tunu o le nei tae au, le ala fai mai whangunga le nei o le nei fo i aso fau ma le nei tae au fau. I le alofa ma le anga le nei o le tua, ta i mailo tau so i fua ma le mātou wola. Tātou whelo i ai, i lunga o peau ma ngā nungalo le ea, e ale tātou whasalunga. Ea male, porkalame o le 685 Morning Show, e le nei fo i tae au fau. Tātou vatu, ea Tilaya Cruz, ea, good morning, pia fo i, Sefo a Vito, Pedin fa savanu na lam, asiata ki tiona tui munga, ta lofa lava, ia ruta lua manu, ma lofa, tainma vuta mai, ia le nei tae ao, ia mai se foi to vi o tofa, e le ma vai le fa unga o pese lotu tuai, le anga o pese na tu sia i taimi, na o Sofia i la tau na tu sia le anga pa ia, amen, amen to that, sa o le lei, au va matafi tupe o kase mana i o pese lotu, ia lea mata tu yuta le maumanga, maua si au tama, ua pese fia si tama, manuia, oh, beautiful, manga, yes, ore. Tātaro vatu, ia tā vita siti la faele mai Wellington, good morning, to Elijah Luaipo, good morning, ia, manuia le tae au, lava ta ita i le pese le nao le nei tae au, pe so ani tiuti o le nei tae au, e mawhaia le pese na la unga, ai le mawhaia le la unga na pese, ioe. O le mau le nai makua se lau pasenge sao. O le launga, ngā o le launga. O le pese e pese ko e launga. Tāna watu ia no wata utu. Good morning. Ma lo le usu le ua. Tā tonu le fitu. O se mea mai mōma le whaafonga le tātou tunu. Le ruai wha salawino tātou talo fōu le nei tai ao. Tā benaina fonga i nātu e Nathan e Sarah. Tātou whaasalanga whaapisinisi, manisa tātou whaasasilanga tāua e beona whaafonga mai mo mailo tātou tunu ui nei whaivāinga o le tae au. Ena ua su whaminuta leo te ai nei fitu tātou whatu i a sani whata ia whaaftaile tua o tātou au lia nei a asamoni muri o whiauma ngā luenga. Robert Peterson, good morning. Ma lo le uso nei tae au, whaaftai tele le mafuta mai ia i le tātou porkalame le nei tae au fau. Tā ua i talo fau le Whelo inga le whianga a maile ma le
a fionga i le nofo, ia i le soafa mata afa, a fionga i le whaumuina, o papo, le ana whaatau teia, ia i le malai o le fionga o le pea i le aso na nafi, maulunga le whaaloalo sa i le aso na nafi, ia maise o le masii mai o le, pa ia maulunga o le fionga o amaile, ia e whaia la tau whaalolonga e langola ngoa i le whaiunga le whamsironga, le wato fialo ia i nei ia le fionga i le topu fia, o le fionga i le whaumuina, wai ane o na tafa. Ele nofo le suafa mata afa o te loa tele tausanga ia o whapena o na awa noa le nofo i le tūlea o le wai lau tau mau atu iai le whamtalanga i le aso na fia mai se fo le unga o le whamsironga ia e pei e lua i tū o le nofo lea mata afa e pe o suli o sirupe vai lei, ma suli o somale aui, ia, o sa o ngā ere ngā, o le sis vaenga o le suli wha sa o mai ai o le suli la lea o a foi, o e foi, sirupe vai lei, le ua wha pareina i nei, ia whamuina e whaile no fo lea, e sa mori mawina nafina tu waile to o le fionga a maile ma moli la to fa malo ma le fa tai foi ia ile fionga il tu fia po le fionga ile nofo ia mai se foi o le tu langa o le so tanga le ua ha matna lango nei le fionga o le pea ma a maile fai foi le tu langa o fa lo longa masani le nga no ia ele I folo mole ina foi ele a ingo o le tupu fia mai se o le afio anga I fia foi I le pea ele tūlanga I peo na tali mai foi le aso ana na fila to ia ea ma talo sia foi leo fa mo ngā wai pe o leo mai tau atu o le ala o ta pena ea a foi ea le afionga I le nofo ea le tupu fia ea malona au a inga me se foi le afio anga o le pea ea me se foi ta penanga a mai le la to ia ma a inga salvala se wa o le fai unga la le tau sanga le nei le o whalongo atu po o se vai teimo te sema pe ale su valu te sema o le afa tau nu o I lor wha moe moe o le no inga o se tasi lea o wha moe moe tele o le atunu u lea o lo loma nei I le fai unga o le tau sanga le nei o wai mauti noa e malanga mai tau a inga mai atunu I ma mao la tau ia e ma le tele o vaenga o Samoa o le a o mai fo e o pongi ma lango lea wha moe tele la tauia. E wha malo fo I la fioanga a maile la tauia, pa ia maa o lunga o a fioanga o tupu mai e a mai se fo o tūla tōma pono o le fioanga. Ia mai se fo I o le tari wha aloalo o le ainga o le nofo I le asora nafi, ia ma le maa o lunga o le fioanga o le pea la tauia, ia e pe ua mātango fia I le asora nafi. E o vale tolu se lau no fo na fatau tira I pe sao ai o le tala na no mo ana po. O vale tolu se lau ia msa po o vale kolu po le laka fo. O no fo ia na fatau tia I na I le fio ango a fenga. I le aso ana nafi. Ia I suafa e pe o le suafa talia oa, tau tai ma vau tu ua. Ai o le mai tau iai, o le toa tele o no fo nei, o I la tau e malanga mai atu no mau. Oe, whaisto telo I lato I malanga mai atu mau, sa au wai no fo I le aso nafi. E no winga, ia e le lai titi fo I le mea lofa, ia no fo sa tau au, ia mo le nu. Ia ai mana ia fo I o la unga le fio anga I le aso nafi, ia ma le toi wha manatu o le tāu o le nei meo suafo matai o a inga. Ia o na mōni mawina, o nei la le tau nei, o lai whai e whali sa whai o le mātou nui whali tangaloa I sa fune. Ia I leisi pito le ai ngolo tama I whali seu. Mātou so ta I la mo mātou ai ngana po I sa vai. E whai whosi tō telo I la tō malanga mai atoro mo mau. Ia e pe o mai mātou e mai whanau ina ia whai e ei suafo ai ngana nei vai tau. O le mea nā leo tātou mōri mawina le vai tau nei. Ua tupu maola ai ngā. Ia ma ua tō tele fo I o ainga, ia e pe o le ua whaasua whaina ia au ngā tupulanga I lalo mai. Ina ua whailangi le fo launga ma mou atu le soi fua, ia o ta mā tina mā tutua, e pe ina tupunga mai ai, ia a inga ese tutono le tātou. O tino o launa mai tau, ia I nei vai tau, e voi lesi a fio anga, le no mātou taranoa, ma lesi fo I matai.
o tai au foi nofo la to foi a fioanga i lesi foi a inga la to ia e ai o le mea mori mawina le vai taure nei e leo ko ia se ngofo foi le wala ai ki anga ngofo ka ke vai au pe ngal ko a furu mon kup ai pe o le luas furu mon tupu anga i lunga foi numero leo o ia nofo fa to teia le vai taure nei wai pe e fa pe na ava pe to tele nisi foi fai sa fai o ngala kiki le o sa o nga foi le ai ava pe to i titi la to e fai sa fai ma pe ile o kala i ko le sa o nga i se foi numero la po se tupe tele e a la to uma na fa swa foi la so na fi na to foi o le a fa e swa fo a inga o numa fi anga i le so ma le so tai au e a mo mori atu fa manuanga ale taro programa o le 685 morning show o le 25 monianga ia ele pa io sio mato a inga i fale seu ia i fale tanga loa i sa fune manuia le fa mo le tato a inga ia e pei ona ia i le so pa taro vatu i le sunga le tia kono le kalesia katoliko mai nai si usenga le sunga ia fale ata fata ia ma le fale tua ma lo te talo fa vataina ma vatamai le nei tae ao ma lo fo ia nima fala le vanga good morning ma lo le usul nei tae au fa te tele ia le mafuta mai tele lope le tau nuru to e malanga mai sa mo ne wa pe ona na file sa u ma u e to tali u mai el fai nga malanga le tai o le atuno le fionga le li pa le mia le sa malanga atu ia ele ngata malanga atu i porkalame fale a inga ia inisio sa u ninga po to sa u ninga stasi foi ia o tau a inga na fai ni usila ia me se foi na maua le avanoa e asia siai ia alo mawhanau e Samoa o lo ngā lulua i ngā luenga whawai taimi ia i tele o vaenga o New Zealand. Ia me se foi o le whiro inga male pāle mia o New Zealand ia Christopher Luxon ia e peona iei le amatanga o nevai aso. Pa pia foi na siai e le teitai o le malo ia ofisa o kone sula o Samoa e peona iei le ofisa ia o le kone sula o Samoa lo o i le lau mua o Wellington le olo ngalu e ko misinai ia le fionga afa masanga fa matara upu tole foa ia ma sauno ai le fionga i le pandemia po le taitai o le malo e una ia i le pule le leima fua le lei o a seta po me to tino Samoa o lo ia i te tono lona ofisa i Wellington ni sila le ala fa pe ia o na fi tauna to tari uma iai ia le fai ngā malanga le taitai o le malo ia i te tonu o lo tato o te no. Ai, ua se mrevale wati le wa lusu lua minute o te ai ia le fitu i le vaenga o wha salalaunga ma le porkalame o le 685 morning show e wha moe o le tau le valu le tai o nei wha fonga i le toi wha salalawino a tātou talofou mai a nefene e sera o le afo le valu ia o wha mnianga o asa soi fua ma sa whanau mō le mamalu le tātou atunu o wha ilonga ma wha manatu e asa soi fua ma sa whanau i le sova taravati a sieni se loti ia mai se va pe foi le ma foi le tongi ma la foi i sori ma lo good morning ma lo le usu nei tai ao fa te tele ia le ma tomai ele nei foi tai ao fola to ia pa ta lo foi nei ave ta vale lungo le ale tele fai ma li lo sa be va pe e mai mo mai ia mai fa fonga mai i lo Facebook le nei tai ao ia mai la to foi lo ma futa mai uta le ma manga ia o fai ngo fire nei vai tau ala vai tau pesa tau fa tau ase ngi fasi ma avo ia sto ina wala na leitio e alu mai e uta le manga e fa longo mai e le tau le fia fa longo mai e le tau le tau ma le tau le ngata e fale e fu e fa ngotanga ia nei vai taimi o se asa e koi vai se o alu ma se fasi ma se leki o vo le fasi ma kulo e pe o to tele lava o ma telefoni ia avaku e ma le speaker bluetooth fo le a lua le nga ruenga o lai pa o ke le fongi pa o mai e malonga le ko ngol speaker a pe ia le fuar whaingo ngā ruenga i le pa o le musika. Pe o le suinga tele le nau tātou mōri mawina. Ia, ma va ia i le nei foi vai tau ma le tau tau fau o le soi fuanga la tau ia. Tano whātu na i limta mai tai malu le malo leo no sai. O ana na file ana. A mata su e su ai e mta ngā ruenga o leo ia aloma whanawa onga ia involve le misa foi le na whaina i NUS. Mata ngā. Ia, na whaasoa matara noa atu ili polo kalame le asoa nafi. Ia, e whaafitai e mai tau atu o le na umaile tali le matanga aia fo. Ia le papai ngala. Le na umaile tali le NUS le asoa nafi lunga o le NUS TV. Ia, e whaapea to se furu valu whanau na fia.
i le whalavelave lea, ai to sfuru toru la tau mai a suenga, o lo talia le isi vaenga to lima, a le foi lai maua, o la ua i luma o leo le mata upu, e se mai la suenga le NUS, e se foi la suenga, ia a leo, ia wa suenga leo, e fale pui e la, o ka me kiki malo vale, ia wa e solil tu la fono, o le alo wita tangata e fea, o le alo aki ngul kangaka e fea, ai o le kaimia e o ailo lima e te wha o lima na tangata. Ua e sori tu la whano. Ona na winga. O le whai pui, ma le wha masinonga na mea, e wha tani mai a teoi. Ona na winga o le ngeime o le ikar ka ngaka. O le makua suenga kelea. Test na, big test. Wa e ka kauanga e ongo sai, ka kaunga ka ongo sai. Ia wa ka wha o lima ro iai pe e ke whai upu sa le tangata. Ia. Kako woro e kali ia au lape o le tūla whono. Ora na winga, o i fo i lea o mai e leong sai. Awa anga lea i ngeri kūla whono. Ora na winga, e sa o loko a leskanga ka fasioki leskanga ka tulou. E sa o loto leskanga e whao o lima i leskanga. Na iei fo i whama sinonga na whai e teimo Yesu. Eo he, ia mea umanga e pe e fua i eliso i fuanga ma leo lang. O le fai kau ke o ma nei teim, e whai hui whama sinonga la tau ia. Taro vatu ia la foa i sori malo ma le ainga i vai vase. Malo foi ale au pepe i oane tinonga malo le au pepe. Ia inai o tara. Manuia o favor nei tae ao. Wha te tele. Ia le mafu tamai le foi taimo le tae ao la tau ia. Tato anga iatu ia i wha saralonga, wha pisidisi, manisio wha whiawhianga toi tariu mai. Wha a World Book Lime 685 Morning Show. Tai au mai boglame o le 685 Morning Show le nei tai au fa talovati a va lele mati mai o tara va be voi lotu manu lotu e a mai mangele au kilani New Zealand good morning fa talo voice o se atu pai fa salafa tapu ai kuka male ainga ro mafuta mai nai se e a mai se voi fa malo ti ala pepe Ioane Tinonga male ainga mafuta mai o tara New Zealand ana po umale leia na o fai tau i le news male case le ua Su e nei le ofiso leo e tu tonu o le malo tonga. E matau tia le case leo te va aia to i tonga. Su e le malo tonga. Fatasi ai ma le feso soani a le ampasa o saina i tu tonu o tonga. Ma le feso soani a le malo saina va pe foi ma leo a le malo saina. O le case leo a tula i mai tu tonu o le malo tonga. Wa mori ma wina ai nisi o tamai tai tala vau luas fulu tausanga, luas fulu tasi tausanga. I le age leo le luas fulu anga i luas fulu lima. Wa fai malanga i to tonu o saina. Ma le naunu ta inga. O le mea foi leo le arrange marriage. O e fai po ipo ma nisi o tangata nuu o saina, i to tonu o saina. Fa upu fa pea e sa ili ai se manuia mo le ainga lima vai te tonu o tonga. O le mafua story na ua langa e le APC a Australia e le story le ma fa matalaina ai se tasi o tamai tai tonga luas fulu tausanga, luas utolu tausanga. Le ana to e foi mai saina a ngai te tonu o tonga i le masina na se ima vai atonei. Ai e maua i wha matalanga ma suenga, ma wha talanoanga na whaia le APC. O le tamai tai tonga lea, e lima vai pe mātativa sio na ainga i tonga. Na manatu lea, e fia sa ili se manuia, po se numana i manuia e tausi e sio na ainga. O na malanga lo le i saina, ma le naunau ta inga e aluatu i saina, e a oani mea foi e na ofa, ma fa la mai e luatu i seina, e ona fa tino lea, e a ona lafo mai leo tupe i lona a inga i masina uma i te tonu o tonga. E na o tau nuu te mai tai o lisa i te tonu o seina. Na whelo i ai i nisi o tangata i te tonu o le malo seina. O se ali e whai ngā luenga i se whale ainga, ma se ali e na te pūlea se kampani wha tau ta wale ka tila. E eila se tasi o tamai tai tonga ua lewa na umau i tu tonu o saina. E wha pia o last study i tu tonu o saina. O ia lea sa so soani e tau mawhai e whaali liu i a le nganga tonga nga i le ngana saina. E wha pia la o le tamai tai lea sa so soani i a lisa.
ma ia tau I ite ai, e ese le mafuaanga na avatu ai lisa. Muli ane no nofo lisa ma se tasi o ali saina, e tu tonu o le malo saina, male whaupunga, e lafo mai ei tupe, mai lona ainga I tu tonu tonga. E na ua whaamatala e lisa I lana whaatara noanga I le APC ai fo I Australia, nei e tā uai, le leia o le ainga, no inga atara no le ainga o le li saina mo tu whaafine mo na matua bla bla bla, le leia le amatanga, support, treat le leinga ia o le toa lua o se li saina. Ia, le leva loa, ai tau a nauloa o te tau na whaisela pepe. Ai musu lisa. Alu tau a nau, o te tau na alu lisa e whai ngā ruenga. Ai musu a lisa. O na leiso na visa. Ia, wa mataloa lana pe I wha isa le a inga o le saina le ia lisa. So oi loa male alu lisa no fo ai leisi poto o le fale o le a inga. Wha matala e lisa ua alu fia ai. Ua fia inu. Ia, o le paipa mai le fale tā e le sei tu lou ua inu ai. Muri ane, o le tamaitai tonga le te tonu o saina, o lewa nei tonu o saina, o tā penisa mai. O ia lea sa fe soani ea lisa, ina ia escape sola ese mai le aingo lona to lua lea. O ia foi lea, sa fe soani e le toe whaafoi mai o lisa, I te tonu o tonga. Aina o toe whaafoi mai lisa I tonu o tonga, ma maua ai. E iai isi tamaitai tonga, luas fulu lusu tasi tau sanga, toa lua, o la fo ua sauni, e malanga I te tonu o saina, mali whaupunga, for better life, better future. A lea tau mau e whapea, e iai se tasi o tamaitai tonga, ua lewa na u mauri tele o tau sanga I tu tonu o tonga, e suafa ia maata aso, sa wha ipo mua, masi ali tonga, e whapea, o ia lea, ma se tasi o tamaita I tonga e suafa ia Auntie Julie, ia po whaingoa ia Auntie Julie o longa ingoa ngā, a o longa ingoa o Auntie Sue Lan Fang, whaingoa lo ia Auntie Julie po le inonga I loai, e whapea, o la ua e tau mwhai, e o ke nai satu malanga, a tamaita I tala vau tu tonu tonga, e malanga atu I tu tonu o saina. E o atu for better life, better future. Peitai, e tauno o atu. E ese polo misi ma whaupunga na a mata mai le a matanga. Ese le mea wo o iai. O ke re rope o kupu ia sa moa na ngā mea. Ai o le mea mua. E ala ngā rui konga o lea, o I alu I sainga o lea, o le tupea. For better life, for better future. A lai ele o langa I konga, alu whai ngā ruenga a onga. So e kau ke kua I ala ka ngaka konga, ai ngā maa o I ka ngaka sainga, ai ngā maa fua, o lo waso fua I lunga o le vaale, le kadua ia, lou fia whai kupe, ma lou fia ki e vaale, alu koa kasi, kaimi mua I lona o langa, ua lele a koa I sainga, o I tonga, e alu I saina. Na tātou tua I alo leo tangata saina, whai mai, ea ma, ala mea ngai aroi fua sainga, o le sina mea, o ke ngofa mo mafo fau ngo fai kauri story le anga po, o ngofo ngi molong ko lua sainga, whai mai le lei o le ainga le amakanga, le lei a whaifa le lei, la rawa e pu e mai aka, o ka whawhao I o le city sainga le lei, o ki whanga, o aifa le ainga, ai alua, whai mai whao punga lisa, wa manga o le ainga sainga, e whaisa la pepe, ai musu, e whai da ko alua ai musu e whai da pepe, ala mea ngā rua I sainga, o le sainga, Ia ka pepe, vai a koe foi. Lea la ua toe sau. Ia ua toe whaamatala mai vaenga ia. Na peile ua tuua I lesi, na mai tai tonga lai o I saina ma tuua I lesi sei, anga maa fua ngalu. Ona, ole, fia fai tupe. Fia fai toa lua. Ia, mani mea foi lele fai mai better life, better future. Ai a konga, oka. Kele mangioka, kele melengi, whakau melengi asa uma. And I hope
e le maua i ngei sa moa vaenga ia. Leanga e a foi. E alu alo ma fau. Ina ua ufai tau le li poti ale, I think it's UN, po le WHO no ufai tau le li poti. O le toa tele o whanau teine ta maitai i le larolangi e tupu ai mea nei o le young pregnancy po o le tuto fo i e talavou. O le reason ngumela kasi po o le mafua anga numela tasi pe e alo e whaia susu enga e mafua ai o na tele i le larolangi mea le nei o le tuto whanau talavou teine la iti o le reason numela tasi o le mativa, o le tango lima. O le tango lima. So, le wingo lau whamtalanga, tālu sia e le tupu i nei a tātou. E wanga alu alu whai ale si kaimi a, maka whainga sau i lungo penga whai langi whai mai o ngai sainga e a ma, e pe walu alu a ku wai lea. Tai pe ia me foi lele. La ia te tawhawhau o ia lumo le tau whale mwhai lau telefoni. Ai te itu atu le ta vale a. Ai foi. Whai te ta inga po o sesi po o Xi Jinping. Kua kore ka vale Xi Jinping i lumo lo whale. Whai e aku le pua Xi Jinping ke vai me o Xi Jinping. Ma Xi Jinping. Hau ka kie. Ai whai mai lo kala. Se langa lea. Me se ka oi vavea. Ia lua olo ma Xi Jinping. Ia lua olo ma Xi Jinping. Ia lua aku a whaakau e Xi Jinping ngai lua taula, po ngai lua vai lima. Ingu alea, lua la ia ke ia lea wha mai Xi Jinping, ma mahor kou whale. Ka hon ma kou whale le e a whai ke kou whai le pō, ma ka momoe le pō, ma ioe. Ia ora le pō, lua momoe lo i ngā ma Xi Jinping se i kulou. A ora le kai au e sa ui fasi o e rau ka ma. Sau Xi Jinping mo mori mai fasi o e rau ka ma pe fasi e ko wa inga. Boi a sau fa makalanga fa mai o fa ma losi Xi Jinping ia. Wa ngovo Xi Jinping ma. Ar fesi ona me ngai o so for ka vale Xi Jinping. Decision. Fa ai unga nga kupuri pisa o lo woso fu e ka vale Xi Jinping. Ai anga omi ala ke fongi lumor ko fale. Ai se me ole a kupuri fu le mera o ngofo mo ku wa ia Xi Jinping. Ia pe o nai motu ngā awha o nei tai au. Tātou tala noa ai. Ia, i meo lo tutupu i nei lange, mai seo i tātou motu tua oi. Ia wale kele a meo. Kako ka awhi kua i ngai seinga. Ia o kako fo iai le si kaimi. Pe a mai kako. Ia, o le fio meo kau i kai pe o le mele tupu nei tono le tātou o tino. Ia, tele o pisi nisi nei tangata seina o mai fai nei. Ia o kako kuma fai kio. Mai wa ave uma sainga pisingis. Aka ko ia e fai aka ko ngaruenga. Maka ko ngalu lue. Lango mengi o kaka sainga o makua ngalu lue aso. Ia kai pero ka ingo ka ikal samo. Ele umiango ka fa kuvo. Ele vele o ka vao se turo. Ki fa longo ki o ka vai. Ka se kinga. Ia fa kure sainga. Sole. E fa aku mai ale fiku e kera kuake ale iwa na kaya o la e fa kure sainga. Ai sia. E lai titi tino le sainga mama. Ai atato. O ta ese vai nei tino. So ka koua. I leisi kaimi fo i pe a fua kui ai. Talo vati a lene ngā uta. Talo fo i a pili ti ngase. I a manuia lo aso foreile manuia fo le weekend. I a mai se foi tūlanga tali au le mafuta mai nai Wellingtone. I a manuia nei tai au le lau mua. Ia, talo fatu ia murianga tele, lumanai tala i le motu. Ia, malo murianga. Ai sea ua le fia fai pepe ai le tonga i le saina e wha pere tengi tonga oe. Se orga ngakare ngei o lumanga ia ngā kouke sira fia le lei a lumanga. Ioe, alo fatu. Ioe, mai alofa le leilo to lua. Talo fatu ia taloto T.R. Bay. Ia, good morning. Talo fatu ia Enek Westerland. Tai au manuia, moral of the story, ua se e tia i tupe a saina. E sa uri le ia. Ioe. Talo fatu ia whanga manu ia kopo take Ioane. Ia mai se foi. Ia wha malo ati ia Elise Pereira. Good morning, Elise. Rieta Scanlon Nelson. Ia mo tilo ia lau whai. Malo le usu nei tae ao. Wha te tele. Ia mafuta mai le nei foi vaenga o le tae ao. Le ua toe se fulu wha minute.
Ona tālea o le valu va talo vati a Ioana Lafaele mai Brisbane, Australia. Ese le mea lau ai leo mai a tangata le vai tau nei mai whafoso. Ai mai tau nei tai piola utala le na whea tua nafi. Ai ngofo ngi mai kau. Le saua malanga i mai whafo. Matai. Songa i miti. Malu. Matai. Songa i miti. Malu. Matai. Songa i miti. Malu. Ia se mea leanga. Ale wingo ala ufa mtalanga fo i leo le mkau ki o swing ale na le o ye le vai taune nei. Oh. Ma nga ia ngofo le singu unga. Anga sa ungi o le ngula alu le usu wala au mako inga mai se le uru. Ngofo ye sa fa i mai le la sa ungi makai. Pa solo mai makai. Ka oki ma poni fo i. Se le maava. Sa o le nu. Wai sa o le. E dis ka ngako la usa unge sa we fail swafa makai. Le afa a ai pa ma fa mo ngia ngale ai. Le se le ale ava. O le ulu e ve u. O le poni ma le fili. E sa o hal kala is ko inga. O le. Se o mea foi se kau auleanga keu. E va ai a kui fo ringa foi. Sore ai. A o le ka ua i o le si stage o le o langa le la o ye. A o manga kua le si kausanga a o soi fua se o leo vo le sai o le LTA. Ke ngalo ya ki au leo. O lo le pasi lau ka avale. Mangkua foi. Ai alo e pasi lau ta avale le LTA. E te alo e ta pena uma mea uma. Sia ke au ta ofi. E mo au sain. A o lau mo li po a. O whako a sia ki uma. Ia uma longa sia ki uma o mailing singa. O nga e lola ia le fufulu ma mahala u ka avale pe avele ka wash. Pe ke alo whakongu lau whangau fufulu ma mahala ta. Ia e alu watu e watu lau ta avale pasi le LTA. Sia ai le iwa aile. Ai le iwa ai ia e foi. Ia lau whainga ruenga le LTA e te tala le ta puni o le afi ma wha e mori. E kosinga ngō fia le ma fau le vai mai. Maa ngai o le ka avale. Ma maa. E whe kau i alala u kū le si asoi o. Ke rako e pasi lau ka avale. Ai alu waku lo ma le piki apu o le skangakanga. E o le kangaka foi. Kake maa sangi le. E pe kau mauar ko i ngā soi fua. Hoi le pe kau mimika. Alu waku lo wala au mero ma leo. Tagong. E ala ku kokong. Pala pala o le ka avale. Pai o le pala pala o le kingo. Le fufurua. Pe mai lo markala si a uo leo. E le ia ua kua se maa fau se si a loko o lua fau kua o kia o e kia le fufuru lau ka avale ngā sa ua i le pasi. Pe mai le kala. E ala ngā le pasia se mamao se kingo se ka avale. Mai leo, ioi. Al kanga kai se i maa fau. O le ke sa ue pasi lau ka avale. Ia oi la fia kango ko se suer ka pungi le afio lau ka avale. Se vai le pala pala amale. So le mori kua. Alu koe furu mai lau ka e whape ngā umma me mo le tangata e sa uni e alu e matai. Te pei fo en mele o te sa uni fo le kia le faisau interview. Ia, e ke dress le lei. Ai sa uni e te alu e whailau interview se ngā luenga. Se ai lei whai a kuar whesiri ar kangaka le whai interview. E mua bless pe wha mauia inga loko po le whinga ngalo. I le vai mai. O le fusi ua. I e whai kanga. O lau ula fala. Ia po o lau pule tasi. O lau sei. E muri mai se whesiri. Ai ua malia le loko. I lau skaili. Me foi na ava pe tsa une te alu fa masinonga. Pe te muri mau pe te tūru fa masinonga. Tu la fona ai o masani i alka ko fa masinonga. Ai mai se fa masinonga fa ngua masu afa. E fai lo fusi ua. Fai le lei dress. Wow le lei. Pei se tātou e pei le manatu le vaenga lea. E pei ngā awhai mai sa au ngia refongo e. E ke wa ai ai ngā ore i e amar mi kiafu. Tai pei lau le mato nuu i sa maunga. Leu te sa alo ai. Fono le mato nuu na sa wai. E o mai le taimile nei. Wa i wha ma malua a whai le fono le nuu. Lula leilo i e whai kanga. O low of tino la e. Malau ula. Wha solo.
e wha asala o e pe aruaku e lea sau ula. Pe ke aruaku malo ie mo lo mi kiafu. E wha asala i o e ko e inga. Pe tiso se mea maha ia. Leaders. Lea waku le nuu. A lai makua i dress le leia. Lui fo ngā ni aso whalaili. Ka koe. E sa alkala ko inga. Si o ka koe fo au leanga keu keu. Ia mar kala lo makua. Vali le leile box. Vali le leile box. Se le lei ale wala au mai ala alua ku e makua sign le leile box. Le ale winga ngā kala vali le leile box. Ia. Ta ele mama. Ia. Tafi tafi o lau mata. Fai au si kaili mata ngō fie mau si kaili le lei. E te alu ai po fea e te angai ai. A tarawati ala te tuli masi le malo ma tu fau tu pai to vi o tofa. Ia, mai se foi ar posi vai au. Good morning. Le wii na lam sa alue mai melpone ma si anava te vita ki oa si anava. Si one lave ma lo lava le usu nei tae ao. Ioana la faele mai Brisbane Australia. Tato anga yatu ile whawhiwhianga neim taro whaasalong whapesinisi. Tāne walu mai moa whaafonga i le toi whaasalawina o talafou mai a Nathan Esera. Taro whaasalonga whapesinisi e pēna whaafonga mai mo mailu tātou o tunu o nei tae ao toi whaaftai tele i vaenga a le Y2. Ia e pei ona ia le tātou vaenga na fire alarms sunga ia Terry Young malau whainga winga. Langolango ino le proklame nei tae ao mai se fo il vaenga ale mana industry sunga ia chefi malau whainga luenga ale mana industry rosi ai piliki ana ngata mo le fausi ino mota malawa a mai se fo il vaenga le PTI po le Pacific General Insurance ia foi mono ia vai ula malau whainga luenga ina le lotoane me tutisi matafele le fa nga i male awala le nga i flaingo pinati. Mai se foi fa talofa ma le fa malo i vaenga le Federal Pacific Finance ya John Mafila ma fa inga luenga fa vitaile langolong sua o le vaenga a le PMA Real Estate Blessings ma fa inga luenga mo le fa tawina o fanua fale o le alava wala au wala mai vaenga na ia o le PMA Real Estate. Mai se vai fa talofa tuai ia fiao Robertson fa be foi la vaenga nei le Fortino Rentals. Ia ele ngata i la tu tua i ta vale rent e ai foi la tu tua i nga se ingo piliki ia mai se foi o le fale mo sola puletasi o treasures te mai tai ia ai mai se foi o le au nanga ia mo fale ia eno no foi malo mai fafo le PNP pe o nisi na au nanga ia e pe o nei ai o lo lango malosi ia mai le tua le nei ia ai mai se foi o le fale o lo fa to anga mai pe ona iai vai tele ya to mata mala u fainga luenga pe ona si fia le na ta o nua na rafi la o tau no le tato wa masini fo ile tu i el tato ava ia wa o ka ko e pe o lea e manno ar ku ingo le ava fa mai la o el masini la o tau no le fa lo fa to anga i nai vai tele tu i el tato ava ma lo foi fa tai va nga to filau mal sep na te tele lang malosi mai le programe o le 685 morning show i lea tae ao ia ma lea fo i tae ao la tau ia. O mai teimi whaafonga mai mo mai le tātou tunu le toi whaasalawina nei o tātou talafo o le nei tae ao mai a Nathan Esera. Ona toi whaasalawina e bera whaafonga mai mo mai le tātou tunu le na fonga i natu ia e Nathan Esera. Ia, masila fi ai mea na tupo i lau whanua o le tātou tunu le nei vai tau. Awa pena misi te oe ia le telo vaenga o talafou o ne ngalo e te toe maua ia a kopi o tātou talafou i lunga o le 685 Radio Facebook. Pa pia foi lunga o le tātou 685 YouTube channel. Ia e te toe maua i le telo vaenga i le ngata o tātou talafou. Mai se fo whaatalanoanga ma interviews ma kampanim pesilisi. Ia po nisi foi whaatalanoanga i te maua uma i lunga o le tātou Facebook page, whapea fōi i le tātou YouTube channel. Au leo se mana vale wanti ua valu minute o te ai le valu e wha mo moi o le afo le valu tātou wanga i le wha manuia wha tasi asa soi fua maasa whanau o le mamalu le tātou o tenu o whai longa wha manatu i le sola tu was whanau. Ai se tās tātou pese ea o na toi taliu mai e leo le tātou pokalame nei tai au.
Ro fa salongo fa pesinisi le vai nga o le tai au le fa fonga ma le mai o le tātou o tunu le ua se mai le vale wati ua se fulfitu minute ia ua te ai nei le valu fa tarawati a misi so na lote manuia le weekend fa malo fa pale ia ma le ainga manuia tele nei tai au pa ulasi piliati la ua tau nuu leili Samoa i whangatongo Amerika Samoa ia good morning mahalo losi de pasisi ia ke le fo i vaanga la sa nga ngi o mai pusa pipi ma pusa moa ma ham wa ye le si ai ngi sorry wale misi le vai a so ma le sa ole ole sa palai mai Amerika Samoa ma tala no ma le se li nai nei malon tolua ai tolua se ana fa na u fa nga luenga i Amerika Samoa la o fa tai tolua ya ta mai ti ma fa na ai fa makala lo e fo e skama nga fa mai e ke ro ma kol ma ko ai usa ta ilua vai aso masaule le ati ki pusa mai i te tuila si ana whanau whakoa mai ioi whakoa mea mai ia kau ngō whio mea ai kukuila o le si aki ki pusa sa wai o le pusa siu pipi ia o le si aki ki pusa le si rua vai aso ia pe sa wai o le pusa moa o le ham ia pusa maa moe ia au mai e roma mea kau ngō whia ia kai pe o le whangu kofe o le mayonnaise o mea aia ta maiti sore wa amu ia fa mai ai kusa ele o koe la fo mea se kupe lang whanga u ko lua lai kukuila kusa o le mea nga ka mai ke whai every 2 weeks la fo mai ele si king pusa le si vai aso ele un king pusa ke kele vo ile o le si lua vai aso ia wa la fo mai ele ia a o lana whanau lai ni usila e pe e tuala i lana whanau i ni usila ma Australia i meo whalave lave fo i o aina aua salo po ono sfuru tau sanga o sia wole ala fainga luenga mal to lua la towi o va o me foi le e me mor ko kele fanau e fai o le o le to tele fanau le si foi tu le leina e kau ke ula ma pe kau ke amu ma pe kau ke I sa ka me ki foi e va vengo ngofo wa e isi ka me ki sole se furu iva kau sanga o fai poipo pe lua ko se furu kau sanga wa faile wa fa pa ia wa mo le pepe fo aka ko va ia kula vai ke mi o se furu iva kau sanga ai fai poipo pe su varu kau sanga o fai ko lua po le lua se furu voi sorry e kau ke va ia kula o fai ko lua ko inga e tsinga ka se ka ko kala wa kau kara kikia wa kau kara kiki se vai o fia le fai mea ka ma kuere kai au e lo la me le o me nga le va fai o ko lua o le vave foi na matutua o tamaiti. Fai ngā ruenga mai u lei tamaiti. Le vave foi na soani le ainga. La ukala marsa. Vave ia. A lisi au vaenga foi le lai fia kama mafa. Fea koe fai kōrua mai ai. Ngā mea malpolonga. Ea? Mai ngā mea malpolonga. A fea kore kenge foi ngale. So le ngā ua kōru se furuoga o sangare koe fai kōrua. Mai le aima ngai skaka kōkas. Ea? Le aima skaka kōkas. Ioe. Ko e fai ko lua ngero wa kolu se fururima kausanga ia po wa fast furu kausanga sala ma wol meanga wa lima se furu kausanga ala fa ko ama wol pepe fo wa ma ku kuange alu alu so i fuanga wa mali liu ai ia nga i ka mai fa ko i foi yes ese a fu ia inga wa ia inga to telefone now ia ona foi to e ko inga inga la e ko kere fanga o me ku ele ko furka mai kiki mal fe au e fai ya le lei fo yo inga e to telefona on fai sa o ngol fa la ve a ingol to ina por a ingol lo matua kai rimas fuka la mai e kai fia kai rimas fuka la ya ale ai ko ka serka mai kiki fai ai a inga la ho e ko la iki fanga o pengar ko ko kai fia ni sa o ngalo maku mar ko e kai ya fe kala Ora. Ka ia fekala. Ia me foi vai la lo mo ko mer ko inga fa ngiska ko uso mo ngiska ko fa fing. Fa ko foi. Ia wai pe o le ai sili ale fionga ile. Foi. Ia sala fa tapinati. Tu lo ta fa fo. O seu anko ia sala. Uso le ai sili il tala fa so pito na sa mo ia le ko ki lo. Ai sili sala fa tapinati wa to se furu varu fa nau. O ke rei loa, ia i pe ei se isi o ngā breaking ara ngā record. E kā kou ke rei loa.
Ia wai pe karango ai o ngor sko inga sa umi go sanga o le pare menge ma pe le kala ulai au ka ko lo ai e ko ke le alfa nga o sala fa tapi na ti ma se anti a si dio fai la ngil fo long ko se fulu van o ke ro la o le sika nga kale o ke ro inga nga ma fai nga ruenga fa ka se ka so so ia o le ri fo le inga kai TV one ngo ya kapori e pakka maki ya wa ke ru ese ma le TV one ma salo po o ko ale ko se fulu kasi pe ko e oi, a le ko se fulu pe ko se fulu kasi e ia ano ma fa na o tapori. Ke le rore ke minge po ko ia ingis ka me ki fa po po wa ru ka usanga ka ngo wa res. Wa ko foi. Taravatu ia Ekin Styler pu o lava le tai o le wala wo se foi. Taro fai ia lo fatu mario fai va nei tai ao fa malo foi a Antonio Sua. Yeah, Mr. Bishop Al Salah, good morning. Tai tele ma tamai fa le toi, good morning. Yeah, fe foi sa fa yo aloi nua masana ava se o ke ofo ya o ko. O nua la alu sa vai. O la o tu nai pito no o le matou o ia ngai fa maunga matou. O la alu o le fio anga o sa fotu. Ia me lo fio ai ia le fio ngai la vea le li o le tu. Lala e o nua masiona fale tua. O le whapoiponga mana tua fo le fale tua nua. E whaile na pisinisi fo le whaasasa o ila ulu o tina po teini. O le mea lofa le nā le fale tua o nua ia. O le tele ala o afoi, o appointment a si fale tua. Mo meo whapoiponga. O le ala ieisi a inga na e whapea whainei whapoiponga. Le ala e malanga ai nua masiona fale tua e whaila la wao ta mai tai. Whai po ipo malana reina. E o whaku ia nua. O nane me ke aru i fua maru whalave lave. Mai ia ke aru ave ka avale. Whalave lave whawhingi. Hau e alu whawhingi ia e. Fale tua ia e alu e whailanga ia pisingis. Ia e so ia. O e lisi e li inga o malanga nei siona fale tua i whafu. Ai ke imakara ngoa whai mai, ke loa o e ritolo. Whako ea, whako a uloa i ka uon me ngor fingi. Whako ea, mai whako a uloa nei ale ta uon me ngor fingi. Whako e sea, o nga ua malanga ko lua ingi usila. Whako a, o le ala meo e loa le ta uon fingi. Wa e ruatu a o e i el fale. Wa e to e alu whailau a uli, e to e alu whailau ta ngā mea, e to e alu ta pena le fale, e to e alu ta kukalau mea. O mea umana whai e sitina ia a o lea ia wa e to e ti ngā ina. Ia ka sa o ale o kala ngai ko inga aua le fia kama. E oe, ka koure i kupa aua le fia kama. Fia kama anga o ngā alua o le whawhinge ke ia lea wapa hee. Ke ia lea whai mai wa le fia ai wa le mangongi. Ia, o le tu wa lalo foi le nā. Ma le fautuanga na ia so falai le whape nei. Aua le fia tama. E oe. Ma nawa le whai atu si whinia wai. A tātou o fōi ma ora tātou i tūpā. Fōi le le tūlanga e pe na oa i e tawhaonga. E pe i whiika kere pe avala u so o akur whawhinge. Vili so o akur ki whinga kere whonga. Rai keime ke sa uai. Mai se ongo sai mai o le whakua a makar whongo. Ongo sai mai le whakua a ma ingo mako kasi mga i kama ia. Ai se i ola ngai whawhinge. O se i o ngai whawhinge. O la whako a ke ale varu whako a makarpa ki e whinge. Ala ongo fo i ingi le vai o longa whinge pepe. Ala ua vidi ai whakangi ki ke whongi whai mai leo o whia susu le kenge. O a lewa ngai anu. Ala whako a maka. Ia sa alo le kala ko inga nga. Aua le fia tama. Pataro vati a tuia vi matangi malie. Tila o ia lau whae. Good morning. Whaatai tele mau ta mai nei vai ngā o le tae au. Whamawina o wharani le atunu mo mua o le atu Europa. Ua pasi alo ia lana pāle mene le tūla whono. E pen pe whaasai. Whanau i lalo le sfuru lima tau sanga le mātutua. Ona to e whaongaina le social media. TikTok. Ma le telo isi vaenga. Lewa muri wharani ia Australia. Australia le tunu na mua lava pasia il tula fono. Lewa pasia aloa ia ina ua maea ia le pārlota a le senate ma pasia ia le pāre mene o wharani.
Ma o le masina o September o le tausanga le nei. A mata wha ma malua i wharani lea tū la whanofou. O le pan lea o whanau i lalo le se fururima tausanga le mātua ona toe whaongaina ia le social media. O na winga la ia e iei fo isi e tonu o le laulangi lea la muli muli atu iai e mauti noa. A whapea o leo muli muli wharani a Australia e mauti noa e iei fo isi e tonu o le laulangi o le a muli muli ia whainga. O se whainga tala whiunga ma tala whiangai. Ia wae pei o le mea leo e nei o le social media lava leo o matua whaaleanga ina ma fau o whanau. O le vai tau fwene nei, o le fo tātou mōri mawina e tātou tele alo e se mai ai. O le fo te te vai eita e tono lota a inga. E tangi do le tamai titi, le titi, po le tamai titi whākau sanga, po le koru kau sanga, e whaangala wa il telefoni, e tō i el telefoni, 5 tau sanga, 1 tau sanga. Na ole le teimi wa e tō whai le pō, wa e moe. Ala e whai a le ta'alonga le tamai titi le telefoni. Whangu atu leo lo walo le tai au, 5 tau sanga, pe 1 tau sanga e alu lea onga e kangi wha mai e. E le fiaru lea onga, fia moe, a le wha mewa mai. Ai mafua mai, e tātou te mo moe ma tō whai le pō. Ala e whapolonga ta mai te telefoni. Ona o le mea fau le mea nā, e le whapea o whaiak nera o kupu le mākou ai. Ona o lau te wa ai e ui ai i whanau a o uso, o angos, ia o lau whanau i o mātutua. A o lai tupu o le mea lea. E ngā kangi a e whaangāra ka mai ki telefoni. O le telefoni a o whaangāra i ta mai titi. A whea koe se a wala ver telefoni ki kengi. Mai le leini ngā whaangāra i mako o le whanau i soro ma le ula vali. Ai tātou te leo o i loa la, tātou te leo māta ala. Ia fianga, ia fia i mā fau o whanau re nei vai tau. Ono tātou sa moa. E iai ia le, e iau ngofa mo mā fau le e pōle aso lulu na se me vai atu nei. O mata i le testimoni a se tasi o li i whate taulo no langa suia. E whatoa e whawawhonga lava, ma e mata ma e loa ina. Se whawhi tahuri o ui ai se soi fua o se tangata. Pe a o i le taimi, ua pua ngā tia ai, ma toe whaolaina ai, pe toe la vea i mai ni mai. Na e whaalongo lola ia le testimonies ma tauti nonga tangata i mea la e ui ai, a le mea moni ai ia. O nova mo mawawhau. O lea tau te wawa ai mai. Ea, o tau talatu. Tātou whetau i mai, tātou taranoa mai, tātou video call, tātou Facebook, e aru atu le lotu la unga mai le whai au. Tātou alalanga a mene, tātou vivi i le li mo tātou pepese. E alu e whai ngā ruenga, say good morning mai le pule e good morning atu, tari e, tari taranoa. Mea ia e nomo i le olanga ma le soifuanga. A ora mea moni. E matua i tātou leilo ina. Po le ane mea la e go through o i lesi tangata. Po ani wha fita uli. O lai e ui ai le isi a inga. Mea moni le mea na. Tātou te leilo. Po oa mai le wha soa. Po oa mai le mawhitanga le tamama le tina. Oa mai le a inga i le nei taimi. E tātou te le o i lo atu. Ai whato a tātou misi a lofa lava. Pe a tātou whaalongo i nātu whai mai, tālo whai. Nā mo kupu. Mai a oso ale mai ma toa i a siteni. Sia, nā mo kupu, nā ngase ngase. Kako ku whisiri. Nā ngase ngase. Nā me wa. Io fusi kenge kala vouma. Ia a kako whaalongo i ngā loa sauri tala nā. E mai o ne, aio se mea lai ma mawhai no na mawhau. O si o na alo lai fea, o le ase me o tūla i mai, o ani keise se tūla i mai. Kako whapea ne lo lea, tālo whai. Ai se tala noa ne fo i sisi. Ai na mawhi tau i fo i ana nafi. Na ma video call fo i ana po, ai se i wha soa mai fo. O le mea moni ne mea na, o le reality na o le o langa le tātou ia i nei. E lei loa e leisi tangata.
Po oa fita ma fa fita uli. O lea e ui e le stangata. Lea ngai e fo i teimi tātou te mumusu e wha soa o tātou wha fita uli. Ma tātou mumusu fo i e tātou te whai atu. Leisi tangata mo se fisosoani. Ona tātou te manatu a tātou. Whai aku fo i e alu te ngera kā lai. Whai aku fo i ai o kā lai wha pia o ke ama. Ai rei loa. Le lopo lau wha soa po lau fesili po lau tālo sanga po lau ai oina. E loa i le tangata le nā. E iai le wha fita uli. O lea te ui ai. E isa tasi o whaila unga. Mawarunga le tala le leina ia. Wha matala i langa la unga i lesia sana o whanongo longo ai. Whai mai leo le la unga le whaila unga lea. La ua la whaiwhi au stasio i ka le si tele lava. E New Zealand. Mai o taimi ia. Whai ngā ruenga i le tasi o official malo. Le utala noa i le tolus fulu tau sanga taru ai. Whai mai lana whai ngā ruenga i le official malo. O ia sa pule lua. Wha moe moina. E mana tua o le pule ia pe nao na sao wha ia. Ar wha tamo enga a toa al mta ngā ruenga. Mara pisinisi al malo le ang whai ngā ruenga. E pe o ia lava. E lima tau matau atu i le pule. E lima tau matau atu i le minister. I lana ngā ruenga na whai. Whai mai leo le tala stama. O lala e pisi e tau te pena oka le ngā ruenga i le asore nā. As whareile, sa uni le weekend. Ai tu atu lana whai leo tusi. Alu atu lana whai leo tusi whai mai. E ei sita māloa lai luma le ofisa o lai. Sita ma lai luma le ofisa o lai. Sau ia oe. Mai e vawe alana ma ta upu. Mai whai atu ilo. Oi le ingoa. Tau atu lo ma le ingoa. E tau atu lana ingoa. O lana wō. O lana wō e masani le. Mai whai lo le iai. Pai. Alo sea wō. Alo e whai iai. Whai iai e malie. O ke alu waku. O ke maa ngava. O so aku le whale ngā ngei. Ke alu waku makalangoa. Po le ane mea nai whina ngā roai. E langa o le kau kope a kwa o mea. O le fongo o le mingiska le. Whakari mai ma le. Malo pule. Alo le o le teine. Whai le. Lea fo. Istamba le. Toi alu. Lora me le ua le lei. Ma nava loa. Alu loa i fia fo. I lato ainga. Ai toi ona mana tua. Te minga eri sawa mengi Facebook. Toi ona mana tua. Lana wole na alu atu. Mai fai atu roi lon tolua. Oi. Ka osor ka avale po le afiafi. Ka o sia wole nga saupe. Ise mea o mga o mia. Ise fisosoangi. O le ase mea voi lele. Mai fia sofi lor ka avale mo lon tolua. Olo. E o aku le fale o le ainga. O langa wo. O le kumu mai le ainga. Kumu mai le ainga. Papea. Le lopo se whaala ve lave. Ngā lua koe sia ngā wōre a ngai. Tūra lor tā vale. Sā vali e tūloa malona tō lua. Ai ta mo e mai loa la lea whawhine o le ta maa loa. Lena sau le ofisa. Sau wala au mai e kau ia iska maa loa lea. O le ango. A sau loa kau mai ango. O sola la wō. Pēra mi ngā raukala. Ua maliu. E le kari kongu. Whai mai e le kari kongu. A ole maliu na maliu. E tu loua. Commit suicide. Pule leola. Tu loua. Whai mai ole kaiminga. Pei e paipa ki leo ange na lo ngaro i maka. Ala la fa makala le whai la unga ngā. O lesi biggest regret ngā o longa soi fua. So langa wō lenga sau e le mea mawhakia ai. O le manga o mia langa whesosoang. A ua whai ai alu e uma waluaku onga o leo ke pisi. A lea kusa o le regret le li lea. Saka kaunga kuulonga pisi. Ai whaava ngoa songa mi nguke isi anga wō lea. True story. True story. La unga i whai la unga lea. Whamakala i le kai le sia lea sa alau ke lokua. Kangi al whai la unga whai mai. O le makua i onga regret lava. O langa whai unga nga whai. Anga maua se awa noa e tala noa ai. Si mama nue le tupune mea lea. Tele i o meo tātou pisi ele nei vai tau. Te lua fui e whapena fui oe. E o fui a te a uia. O fono e ka le sia. Fono nu o whaalapo te potonga o societe. Ai tātou te le loa po le are mea la e ui e tātou whanau.
Tātou te le lopo le are mea la e ui e o tātou a inga o nei tātou wō. A maua se te noa me whaasoa i elne aso o pi ia le ali. Le lopo lau whaasoa na e toe la vea i eli so i fu o le nā tangata o lo o ui nā whawhi tau. Le a whai wha mai mō mwhaafonga mai se isi sa mō nei mātunu i whafo o ui ni whawhi tau. Ai mā whau i se isi whaai unga le tara whea ngai. Whaasoa. Yo, tala noa ma whaasoa i lau whai au. Pale tu o le whaiwhi au, ma sa o le tangata e te whaasoa i ai. Ia pe te whaasoa i le li i e whesoa soani mai. La taro se atu proklame o whamnianga o aso i fuamas whanau nei tae au, mo le ma malu o le tātou o tunu o lo whailonga ma whamanatu. I aso so i fua, ma aso whanau e peo na tu ina mai le tātou proklame e le nei fwoi vaenga o le tae au la to wia. Ia, o le... Whamanianga nei, ia mori atu i le tolu se furulua tau sanga, se o ia laki tau loa whamamafa i saina, mai le vaenga i o le Samoa Automat, le whianga o lauli. Manuia tele lau tolu se furulua tau sanga i le so. Whamanuia toi fo i las whanau ia o sia o ia Terry Young, le vaenga o le Y2 Fire Alarms, manuia tele lau waso whanau Terry le so, pa be foi le vaula Ridley Kamu Maulio manuia le asfanau i le so le vaula ia me se foi lean motu fulumanu manuia lo tolu se fuluono te sanga pe ona fai longa ma fa manatu le so pe onisi ia o le mamalo le tato tunu o lo fai longa ma fa manatu la tu waso soi fua ia ma so fa nau i le so moli toi fa manianga ale tato proklame le o toi luas fulma minute on the tale o le iwa taulunga, o glame o le 685 morning show. Tado se atu, fa fianga, fa salong, fa business. Tado fa salong ta uom, tado fa salong, fa business, e pe ona toi fa fonga mai, mo maila tato o tunu uina o se mariva le wati le vanga le tai au le o toi 5 minute, on the tale o le iwa o le taulunga le tado po glame le tai au, ea, fa talo vatu ia Wesley T. Muritalo, va pe foi liko fa pusa, ia mai se voi ana Muritalo, good morning. Ia toi lolo unasa o no saia siasi, talo lava. Ia mai se foi au te Samoa. Ia wha taile tu o tātou o maile aso foreile, sa o le lei lava. Pa maloa tia tasi le asi, va pe foi tuli pātea. Ia mai se foi seti tui poloa, good morning, lene o sia. Ia matui a vei matangi ma le wha taitelen ma fata mai ne vaenga o le tai au. O fe tau atu ana pō i le, nuspepo le Samoa po se vai tā ua i wa toi toro pō ia le, te tala alo ia po le launching a le uni laka pi fou. Po le laka pi fou fou i lea e tau fou nei. Struck o aga ko i Samoa le sa i ringo le pawa. Pe a fua i nei mea o la fou already wa i la laka pi Samoa. Ya ma o na o voi le si au vaenga, mai fou i la tau i e wha tu sa la tau laka pi Samoa. Se sila to uni la kapi ia estama ia tunu ua ai longa a to sta to luas full of players pool of players e fili mai ai au le tunu ia me se o le lo lomo le tamu sangori po le langi le tau sanga foula to ia ele lo po fe a nga ia le fo i uni la kapi male la kapi sa mo ia nei vai tau po fe o le ai ui ai ia sai linga le pau lo na te tonu wa uia te lo mea ia e vesi ai nei lo tātou tunu o me se fo le lalangi ia e o fo maka upulea o le paua o le paua e le ai ia se isimea o le paua talavatu ia Melania ai ono moala good morning va pe fo i le sa fai no Nico Filia so i fo manuia nei vaenga o le tai au o le sole a matawhanga solo ai ia sauninga o le talalo ia o porkalame o talonga le Commonwealth. Le tali malo oi klastos ko tilani po talonga malo le taupulenga. Le ua toi tau nuu le au Samoa ilona a pitanga ia i te tonu o Skotilani. Ia matapena e loa e whanga solo ai ia talonga. E na o le se fulu talonga o le Commonwealth e peona whaatulanga mai. E le telefoni talonga o lo participate i Samoa na o tato au ta alo lava. Le ua ave o manatu ia le asosu ta alo ia e ono te lele ava no e mawaini pine mo lo tato tunu ula to ia. Me mori atu whamanianga le proklama le 685 morning show.
au ta alo umalawa le tātou tunu le ngata o alo ma whanau o rim tamai tai tā alo wa pe fo i tātou whaia onga ma tātou officials la tau o loo tau veina le ngoa sa moa e ala i tātou ta longa manuia tele ia tau lumanga fo i ma tāpinanga ia mō ta longa ale malo le tau punenga e pe ona tali malo ai klasno isko tilani. Ana poro matamata i le news ala ufasisina mai very soon ia ua alu i Australia ia le Starlink alu sa o lava i le telefoni sa o lava i te tonu o le telefoni whea i Starlink na winga o le internet fo i lele alu sa o hawa e paune mea le i le Starlink o le whapepi i no maota polo ulawa polo ua fisa polo whanewhainga ruenga o na koneti umai le o au devices e pe i o le tūlanga e pene i le laptop, computers ia o le wifi o le telefoni ai le ala o mai tau atu. Ia e pe o le whainga le ua me ia nga i ai ia ai foi. Le Starlink. O laua i New Zealand ma Amerika. O laua ma whai sa o a so se mea te wherua i ai. Ia e ai le Apple na i lau telefoni e te tauna download. E ma whai ona e se sa o i lava lau internet i le Starlink. E le o se whainga o se whainga le lei mo tangata lau tele vaenga ia. But in terms of business, e leo se whainga le lei mo a tātou local telecommunications, e pe o le Vodafone ma le te tisao. E whapena fo i atunu malawa o lai e la to o nanga o internet providers. Ia wa o le mea leo sau nei le Starlink ma tele ina whaoa le teleomarketia internet providers nei Samoa. O le cost. O le tau. Ia whatasi foi ma le speed. O le Starlink foi. E le lei tele i le tūlanga o le download. A download matamata ia wata ma le tele o vaenga o le matua sawa lava langai. Faisi tele o pasene o le download, but o le upula i le upload. E faisi la haiti o pasene o le upload. E alu al Starlink le se teimi alu foi pi tau ma mau foi le alu upload. Ia pe umi fo ia na tau mawhai upload ni videos fo ia la popo ni whaila i lunga o le internet. Ai o le whama ma avenga tele lava o le Starlink o ia nei vai tau. Ia pe o le cost lava. Le wanga ia le totele. Tarawati a le safa ino niko filia melania ai ono moala mai la tau umalava lo mafuta mai le taro pokalame ele nei vaenga o le tae. Au e ile news no vai tau atua i Papua New Guinea. E o mai le tae o nei lai tau sa ilia e lua ia ni waa ia na folau i Papua New Guinea mai nisi o vaenga o Papua New Guinea. O lai tau sa ilia i le taimile nei e lua se furu fitu i la tau na malanga ai. E au fiai mata maiti to se furu tasi. Se furu tasi whanau la iti ma nisi o tangata mātutua. E maua ile au whainga e tau lua se furu fitu. Whai malanga o mai waa e lua, o mai temine i o rai tau sa ilia, ia po o whea ua a ngai ai. Au ta ua le teo whawā māloa ni usila, le tā pena o le atunu ule nei o nā uru, mai eile lātou fuafuanga alua mamao, e na ia whaatu o isa lātou o fisa ea o le mālo Israelu le ampasa, ea o nā uru i te tonu o Israelu, whai ako le kopio ngā uru i a kā kousore. Pawana le mea kope o kako ofisa. Ia kako mua ia ngā uru. I mea ane mua fora tātou, ai mua whaure ofisa o ngā uru ia tātou. A kako mua ia ngā uru. Nongo wingo kako sini ia ngā uru. Wal keminga le sini ngā uru ia kako i waalele. Es kako waalele i waalele ngā uru. Ale alau whate tai mai ngā uru ia tātou le tātou ofisa. Lam pasale la whai i Israel. Pawana le mea mua whaaturu tātou ofisa. Wa a mua lo whaaturu tātou ofisa. Ia o sili lo tātou ia ngā uru. Tātonu reiva, taurunga al-programme o le 685 Morning Show nei tae au, a ngā leile tua le wholonga le atuno, e a ngā iatu le whai unga o le nei vai aso, wha soi fuia.